Ngisa nginibingelele maswati lamahle kudo tinshumayelo tesintu. Bingelelwa nguye lethu Musa Mukelwe Simelane. Ngiya kwakhe. Ngihamba naye enhlakanipho. Ngishisa live wakanzimanzi. Tinshumayelo tesintu leti. Khumbula ngwane. Ihloso lenkulu yetinshumayelo tesintu kukhutsata lusha umliba loya phambili kutsi uqonzisise kuthi Siswati akusiyo nje indvo nje, futhi Siswati akusilo nje lisiko nje. Siswati sihlanganisa ekhatsi tintfo letinyenti. Etfa ekhatsi emasiko, umhambo, inkolo nenkolelo letsintsa kuphila kwebantfu. Labaphilako nalasebendlulile. Ngobe Siswati sinenkolelo ukuthi umuntu akahambi nje kuphele ngaye. Asengibuyisele emva lolusha lesisinalo. Angayiphathi-ke i-teaching aid ngemabomu. Kepha ngiyababuyisela ngemehlo engcondo. Niyalwati yini ludzengelo? Nake neva yini ukuthi yini ludzengelo? Lwakhiwa ngani ludzengelo? Phuma lapho ngoba ngendeka solo usehlathini. Nabathi sebakhuluma leSiswati sabo laba labasikhuluma ngcono kunami bathi waqapha inlo elitsengelweni lakubo nobelo wasekhabonini abasho ukuthini. Lona waqapha inlo elitsengelweni. Waqapha yini elitsengelweni lo? Basho ukuthini? Yini ukuqapha? Yini itsengelo? Kuqashwa nini? Niyadini ukuthi kunetintfo le itolo betimile tisisima salabantu. Letinye tato bekufanele ukuthi ngabe nanyalo solo sisesime kuto mane ngalokushintsha kwalempilo nekushintsha kwetikhathi. Silahlekile. Kunelukhamba, kunelidziwo, kunembida. Lukhamba lidziwo imbida, bathi lukhamba lufuta imbida. Abasho ngani ukuthi lukhamba lufuta lidziwo? Leni kuthiwe lukhamba lufuta imbida, kungathiwa lukhamba lufuta imbida ngoba kutaba nelukhamba kube nembida kube nelidziwo. Lolidziwo lolwa naseluhleti isikhathi lesidze iminyaka leminyenti solo lusebenta. Ndlela tsite asesithi luyafa noma luyeqeduka. Lutawukhipha letinqedu. Letinqedu talembida setiyawukwakha ludzengelo. Ludzengelo lusikhiya salo lonke likhaya leliswati emuva. Ngeke ungene emsamo ekhaya lendvodza uthi na ungena emsamo wayo ungalukhanzi ludzengelo. Ngesizathu lesithi angeke kube likhaya, angeke kube ngumsamo welikhaya, angeke kube ngumsamo wendvodza kude ludzengelo. Lekuliqedu lwembida.
lusebenza nini kunyenti leli kusebenzako liyasebenza nakufika edokotela wala khaya sithi ngathi siyoqapha ngingumntwana nakafika esigabeni thide ukhona lapho khona athi nakabhunyisela ngetinyamatane dakubo endlule kuleso sigaba leso afike esigabeni lapho khona kuthiwa sale kenyalo aqashiswa elitsengelweni. Simqaphiselani elitsengelweni? Simqaphisela kokuthi akhona ukuthi nasacaphile so tawukhona kokuthi aphathele udziwo atawukhona kokuthi ayonaka ini imbida ngoba ngeke uyinake imbida ungakaliphathi udziwo ngoba udziwo lulukhamba ngoba ludziwo angeke likhona kuba ludziwo ungakaphumi lidzengelo kulo ngoba lo lidzengelo ludzengela lobudzengelo balo kulolu khamba lolulembida yaloludziwo. Ngabe ningivile yini? Ngalamanye amagama siya i-sequence le yempilo, stages of life. Sikhuluma in the living and in the afterlife. Stages. Ngoba nangale awuthi ufana mhla ube sowulapha embiteni. Sowuhlele eceleni kwembitana singqwabela mhla ngeke khohlwa. Ngiko phela kunelidlodi. Kunelithonga. Kunesithunywa. Kunesithunywa kunelidlodi kunelithonga. Lesithunywa sakho kuze sebenze fanele sikhululwe ngilamathonga lapha embiteni sibobuya la kulolu khamba kulungiswe nalo ludziwo tokhona kuphethela lapha dintsathu letigaba ngiko kude umuntu langakutshela ukuthi yena lidloti lakhe lidloti lelitisukumele lona liyathunywa lithunywa kunabaya labahleli lapha emsamo awuhambe wena uyele kuhle kwalohlele esihlalweni sebukhosi awumkhanza sukuma utentela umsebenzi cha lala mthumile afika mele yena abe nguye naye nasetimcaka kwatindlu uyawunyonya aye lapha emsamo awukhuluma nalala mthumile lithonga lelo ngiko umuntu wonke lotelwe waba wesifazane ungena esigabeni lesithi menopause umuntu wesifazane nakangena athi menopause kule system yethu thine ku-interpreter impilo kusho ukuthi lowo muntu loyo so sesigabeni lapho khona kulobudziwo bakhe so khona kuva nabaya abahlete eceleni kwembida angeke imbida uyithathe ngasandla sinye ayiphumi kalula imbida lapha lalabahlete eceleni kwayo kusho ukuthi bathala sengibo lasebathini nyalo sesitawuqala nyalo kulethe emaphupho ngobe umuntu wesifazane wadalelwa ukuthi angakendluli emhlabeni for the first time umuntu wesifazane wadalelwa ukuthi ngesilumbi experience ukuthi kuyini kuba lidlodi uphila ngiko wonke umuntu wesifazane lofika esigabeni sa menopause shothi akasayi emfuleni emaphupho akhe akafanani noyaphupho emuntu wesifazane losayi emfuleni kwendiwa yini uthi sowulidziwo ulungiselwa ini ulungiselwa kuba imbida imbida yini nguye nasasalukati imbida yini nguye nasendlulile emhlabeni dokotela ke wala khaya angeke lelikhaya leli akhone kulisebenta kungakatholakali naluluqedu lanaye imbida lebeyisolihleli lapha emsamo lesasiyibita ngokuthi ulitsengelo angayenti beyinze nenzaba yesikhathi ngicela ukubuda wena waqapha yini elitsengelweni lwakini noma laseKhaboma kwakho uyakwati nicapha elitsengelweni
waqashiswa yini? Tikhona intimo lesetiketa kuvelela empilweni, wahamba yonke indlela longayicabanga, waya nala kubathandazako bakuthandazela, waya nalaba kubona labakhuluma ngetilwimi bakhulumisa ngetilwimi, wagcina waya kulabantu afuke bakutshele ukuthi hamba uyoqaphelisa. Uke wasibona insimo lesi, asoqaphelise ngelweni lakini. Basho ukuthini? Yemntwana bani ngeke ukuthi umuntu akusida wena, hamba uyoqaphelisa ngelweni lakini. Basho ukuthini? Ngayisukela indzaba lenkulu, ngayisukela kona siyadini ukuthi ngilona lo lelitsengelo lwakubo. Luqhamuka nabani lolitsengelo kuze kube litsengelo lolikhaya? Ugogo noma ngumkhulu? Ngibani loqhamuka lelitsengelo kuze kube litsengelo lalakhaya? Ugogo hayi mkhulu. Ngiko gogo nakangena ekhaya, utawungena kube nenkomo latayileta labatayiletha bakubo bathi inkomo yegana. Uganela ini? Uganela kokuthi ngalelinye lemalanga akhone kuqhamukani neluqedu lwembida loluyoba yini? Utsengelo. Bese uyaphahla mkhulu, uyabonga. Selukhona lutsengelo lolikhaya, ululethile gogo. Akalulethi makoti, akalulethi umfati, alulethwa ngumlobokati, lulethwa salukati. Lekusigaba sesine sekukhula kwemuntu wesifazane, lutsengelo. Ngiko bonke labayoqapha kulo lutsengelo lolu baqapha kulo leni ngobe lo lutsengelo lusho sandla lesesendlule etandla. Dingaki tinswane gogo latemukele. Mase ngekho dokotela mina lobelekisako. Kusabelekisa bogogo emakhaya. Dingaki gogo tinswane lativala emehlo. Dingaki tidumbu gogo latifukamile. Mangaki amacala gogo langena endlini kagogo atekwa akhona. Mingaki imisebenzi lemihle yalakhaya gogo la isibekele. Wayifukamela leminye yawo. Ngiko nakaqhamuka naloluqedu lwalembida. Siyaluphahlela selukhamba lalaka. Selutsengelo lalakhaya. Lolutsengelo lolu siyawuqapha kulo. Leni ngoba lolutsengelo lolu lumele siyasigaba lesingeke sifike kalula thina labanye kuso. Uyalati intsengelo. Nisenalo yini kini? Nisalwati nisisho ukuthini? Basekhona yini bogogo nabomkhulu labangaluphahlela lolutsengelo lusebenze? Lusangasebenta yini kona nakungathiwa nalukhona lwasekhaya? Lusangasebenta yini kulabo gogo lesisinabo balamhla nabomkhulu lesisinabo balamhla? Ngiyabonga.